Асуми, кој? Зошто шо? Не е дозволено игра? Не ми се игра. Зошто не се? Зошто кажеш? Не ми се игра. Зошто? Не ми се Зошто не се? Не ми се игра. А зошто играш до сега? Не играме, Зошто играш? не ми се игра. Ќе му дам 200 еври не игра. Ќе му дам 200 еври не игра. Него остана сајде. Еј. Не најде ме туркаш до ти. Не најде ме туркаш до ти. Не најде. Како не ти става? У реду. Што е у реду? Оле, карачи, доста. Не. Како не ти става? У реду. Што е у реду? Оле, карачи, доста. Не лети ти због него. Оле, чо? Слушна? Не лети. Кој? Катарите регистрои камера телевизиони дали сат на стрвите на mëngjesit e përfaqësuese së Maqedonisë në stadiumin e Çajirit. Pas një zënke të 3 futbollistëve pësoi futbollisti Goran Popov, I cili u goditi me shuplak nga kapiteni I përfaqësuesës Goce Sedlovski. Në incident ishte përfshirë edhe sulmuesi Ilço Naumovski, ndërhyn Pandevi, Shumëlikovski dhe Mitrevski për të qetësuar situatën. Është ky skandali I radhës pas atij me bileta që përcjell spektaklin e shumë pritur, takimin e përfaqësuesës me kampionin aktual evropian Spanjën.